Inte minutimalas kanyas navix pahta melel de Diose, hich ikitayotik yun Dios, hich howiyik tahyalel, halas pasik te binma hichuk yaskan pasele. Nogel tayo tanik spisil ta chap te binma lekuk ta pasele, ha te yalel ta mulil, ishtahel, biktalo tanil, te binmero chopol, hesh o tanil, milau, hachkop, loloy wanech sok hinaw. Chopol skobla la yalve te yantike, walak pati wanejetik, kontra in el Dios, kak al kopta wanejetik, toiba o tanetik, toiba kopetik, yaslehta yotanik muliletik, kashin taifrech mandaretik, tas tohol tes mestatike, bol o tanetik, chebal o tanetik, mayuk machak ush ya yaita yotan, mas naix pasel perdón, mas kushul taiwanik, te machatik hichia telike, snao hik talek te binutil ay ich el tak opyon te mulile, sok snao hik te me yaspasik in mulil ini, ha yastohik talahel yun, hauk me ine hich yakik tas pasel spisil ora, sok tsel yo tanik yun te hich nish yakik tas pasel euk te yantike. Romanos capítulo 1, versículo 28 al alta versículo 32. Tetzisim tema ijuke. Ayayuts inik kaltiketik tetzisimetike. Mero muk tias pas naike sok spasoik muk te beyunike. Yashkashik ta akiltik sok ta hamaleltik. Yashkot kalalta kaltik tetzisime. Yashuts ingwan. Ay kung kakal lahwuts ang khba ta yilel te binuti yakik tas kuchel chet eshet ya binal te kaltike. No poltavantis na lah kak olil tasa te mirex. Tas tiil tes beike, ichilel binutil tut balal asukal. Te tsisim las tamik hachel te poshil ta orahe, las kuchik ochel tas na. Ay lah yikitayik te ya binal ishim te skuchohike, ha lah yichik ochel te mirex. Te mirex ha hum veneno tiash milawane. Bayels buts yotanik atehik ha tokalal och ta yutils naik spisil te mirex. Te isimetik ha la hichik ochel mine. Opols bahik te chopols isimetike. Malas naik te binotil ha veneno te mirex tiash lahik yune. Ta chep semana hocholish tesbe te isime menelahimikish ta spisilik. Tayan semana ay binlakil te pahal sok te chopolch isime. Bohon ta mercado el ta okosingo ta semanel te bukbiluk. Tek elon ta yilel te binyak te koel ta pasel. Ya kontas maliyel te binyas pasik te ansuiniketike. Lakil tsobol te lumaltik te yasuhtikish tas nahik yon talemik ta mambahel ta lumyun te okosingo. Ay tsobolik te yakubenikish. Ay nitiklambil tas kabik yon yinam o yalsnichan. Ay yuklahanik yashbenik ishbahel. Ay tas kabik te limetas sok te trago yakik tota yuchel bahel. Ay antik te yasutik tas naik nojels moral ta trago. Sok ay antik yak skuchbelik bahel ta carro te cerveza etike. Mero tsel yo tanik tas suhtel tas naik yon yaspasik in sok te bins manojike. Pahalik sok te chopolts isimetik haiwiniketik ini. Mas naik inal o maik skoblal tayo tanik te mero veneno te binyagich pelik bahele. Mero veneno te skuchojikish te yakita bahel tas naik te hayashmilotik yone. Binotil aita kushejale yakatobal ta yakobel. Binutik oem ta wotan te binya kapaz ta kushejale. Yameshmilawan te binya shiakobatione. Yashimba ta kushejal. Yaslahimba ta takin. Yaslahimba ta kuapak. Mayik bin lek yashkashagun jujun kakal. Mayik bin ayon machatik ayagun. Ich yashlah bael ta kushejale. Cambia Dios te haok yaspasot perdón yon spisil ta chapa imuliletik ini. Como hami yashak awanta lahel me ine. Cambia coltayel te cajualtic te haok ya batana talek te kinals cuenta yunya suhta talel tas navies cuenta il te akushejal te binutiak te kashelagun te jujun kakale. Obo lava soka winam, obo lava soka walanichan, ay binti yashkota pasel te patilla kana te manchukla pase, pero kotish ta pase lagun. Ya to shu ti suhta talel ta pat.
Ya to shoot ya canapes cuenta el te akushihale. Aya te scopio se su te sagotan. Ma balek te akushihal. Ha pahal koemat sok te isim te mas nak inal te ayich ochel tas na te binya shimilawane. Veneno te yakubele.